signboard hakaleng jeka badon Dewyong hapo ke distrik Kejongi bana kaliang distrik distrik magistrate ula penbena pala asisno ya Dewyong hapo kata ka MMDA Act under section 21 subsection 4 dan kaliang jongi keseng dapat kajing lengo yak banyo I bana kaliang distrik magistrate ula sis yak ini Dewyong hapo kata ka MMDA Act namar kung kajing tip jongi keseng ba hadu minta kamdon kung kata ka MMDA Act hapo ka India ka jongi teban yo e kajing syai hala kajing sis but ke kita ka MMDA Act na kaliang ka jongi ka East Jaintia National Council minta kasni ngila ya kendu baru Deputy Commissioner jong ka East Jaintia Hill District manpan ni kajing syai hala ke kata ka MMDA Act dah habai kran bat kinoilam jong keseng na kaliang audisi ula penpau bah kajing sisya kadai ka MMDR Act but kadai kajing bakla jong kidong tho ya ketu ka signboard te hadin ba ketu ka signboard kala sapriang apo ka distrik Kejongi na kaliang paiba kila kulumar jumut ba balai kensan Dewyong jong ki cha sisna te bang ipan ni kajing syai na kaliang audisi ula kran syai ba ban sis ya Dewyong la beta daga state government daga MDA government hadin bagi Chief Justice na po High Court kilawan inspect lene kilawan inquiry ya kene ke distrik Kejongi bag kajing inquiry Kejongi kila punpau ba kisuba ba uneu Dewyong badon Dewyong ubami na kita ki illegal mining tade halar kene ke nomrim bana kaliang ka state government kahaban sisna ya kene ki Dewyong ta hakubai pat kaliang na kaliang jongi keseng hadin bangila ya kini ke jing apa ke distrik handai ke ba pensno si bat ke ba pensno pula yang iku keseng kalong ba kini ki briu ki ba jela ki ba napo Asam nanti napo lower Assam military side lengba ke jing ya dei ke jongki bat kita ki katukan ne ki briu ki ba kam ya dei kita ki high level upai ba udan hapde ke jing jinjar ke jing ke bakrau ba Dewyong jongki ula cha sisna apo ke sorkar andre ke baslo nungo balong ba kini ki barjela rengkat ke jing de ba kini ki high level kila penyat bean ya Dewyong nang ne napo distrik Kejongi shot po malidor andre ke jing sno pula kalong ba hato kini ke jing sis ya Dewyong ke datang ya kiri-kiriana kalau selesai ya baru ya kita ki high level na namar lada yang ni Dewyong la sis na gini ki briu ki bakam ya ki high level ki dang yo ban punya yeu ban chalan ya Dewyong sepo ka thai malidor halar kan ni la ajimut ya Deputy Commissioner jong ka East Jaintia banthum na daga independent inquiry kan manlap ya kajing sisya manu kita ki high level ki badan keti ban punya yeu ya Dewyong nang ni na po distrik Kejongi saduk syamalidor